wethu amandla. Commanders umbali lo wase 109 besinesicelo or proposal sayibeka ku Commander Thani ukuthi sifuna ukuyenza event or braai because e109 we are losing numbers and there's other issues ukuthi sifuna ukuyenza le event le kunesikolo esiyakhaya leso sikolo the most abantu sebagijimela ku ANC bangathi ya campaigner ewodini lethu. So we decided ukuthi sizokhona ukuyenza i-event sibuyise abantu kithi sikhonile ukuthi sibayenzele something okuncane ezumphakathi sibabize manje sacela ukuthi as ama-ward akhona eDayton Twatha ningakhona ukuthi nisichase ngama-150 sokhona ukuthenga ikipa zomphakathi ukuthi laba bazoba khona into ebaluleke kakhulu emphakathini hayi ukuthi ukudla or something, it's only a t-shirt yokuthi ngimkhonto angathi makafika kimi mina ngifake lesi skip athi ngicela iskip ubungana skip makuthi wena ufuna ukuletha abantu ebantwini yileyo kakhulu Commander Thami sicelayo as i109 and enye into sayefuna ukuyenza i-fundraising isikhwama sase109 ukuthi noma bangathi kunesife ethembisa okuphi kuphi sizokhona ukukhipha kuleyo mali esobe siyenzile ukuthi sihambe sobhadala itaxi sikhone ukuhamba umuntu sacela ukuthi umuntu if uzofuna ukuzothengisa like i-energizer or something kuzomela abhadalele ithengile yakhe sayenza nokuthi sicela ukuyenza i-car wash ukuthi sokhona ukwashela abantu imoto leyo mali leyo hayi ukuthi eyakambani eyo109 sokuba isikhwama se109 if short something or kune trip singa because ama taxi thina abanye ayasidelay kakhulu masiye endaweni so leyo mali lesiyenzela ukuthi noma bangathi sizokhona siyazi ukuthi maybe sina 3000 siyakhona ukukhipha imali sibhadale ngayo amandla. Cinema.
Una
Waza mkondo waza. Waza mkondo waza. Umana umabuza lo wase namhlanje size ngabe 160 sizo-recruiter amamemba because sithe mathing phansi sibona ukuthi amamemba wethu lesinawo amanye asilahlekile. Namhlanje inhloso yethu ukuthi sizo-recruiter amanye amamemba. Njengoba si-recruiter amamemba kaso ukuthi siyabona ukuthi izwe lethu liyahamba and njengoba lihamba kaso abantu ekufanele ukuthi baphakame babuyisizwe yithi and umkhondo engiwubonayo ongathi uzobuyisa ulule izwe lethu. Ngicela ukuthi nisapoteni nitha namalanga. Waza mkhondo waza. My name is Bafana Ntshebe. We-organizer yase-176 ngizelana to make sure ukuthi umkhondo uyarecruiter, uyaphambili, uyaqhuba, sikwazi ukuya phambili. Okuningi asinako namhlanje just sizelana ngo-event yethu ukuthi sibuyise abantu bonke abakumkhondo ukuthi bakwazi ukuthi sizokwazi ukulungiselela ama-election. Waza mkhondo waza.
Bazome.
Thank you.